بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض على أمتنا صيام رمضان. أحمده سبحانه وتعالى حمد الحامدين، وأشكره جل وعلا شكر الشاكرين، وأصلي وأسلم على أعلم الناس بالدين وأحسن الناس دينا وخلقا، وسيد الأولين والآخرين، وأفضل المجاهدين، وأتقى الناس لرب الناس، نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المجاهدين الأبرار المنتجبين الكرام، وسلم تسليما كثيرا. وبعد. musidɓe an e diina, musidɓe an e enɗam, musidɓe an kafidaɓe haala, kafidaɓe ɗengal, kafidaɓe diina, kafidaɓe finde, mi yetti allahu subhanahu wa ta'ala, o allah farluɗo e dow ɗeɗo mofte islam horugol nduɗo lewru sumaye. mi jarnimo kanko allahu subhanahu wa ta'ala foɗuɗo jiyaɓe makko ɓe moƴƴereji e nder lewru sumaye. mi yettimo kanko allah yettore yettoɓe mo. mi jarnimo kanko allah jarore jarnoɓe mo, kanko kadi o jarnaɓe. wano o wiri en nin: uzkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. o wi anditelan mi andita on, jantelan mi janto on, teddine fi am mi teddina fi moɗon. o wi yettollan non hara on dullanari lan, kanko allahu subhanahu wa ta'ala himo fuddi e yettede e jarnede. ɗum non mi jarnimo, mi yettimo kanko allah tabaraka wa ta'ala. mi ñaagike moƴƴere makko kanko allah tabaraka wa ta'ala. mi ñaganike musidɓe an julɓe, mi ñaganike mofte islamu ɗen, mi toranike dendangal julɓe aduna allah on jaɓanede korkaji ɗin e naafe ɗen, e yafanede junubaji muɗum, e rinɗinede ga e natugol yiite. amin. musidɓe julɓe tedduɓe, miɗo toro allahu tabaraka wa ta'ala yo juulu o hisina, ɗum woni yo ɓeydu jam e kisiye e dow o ɓurnaɗo tage fo nulira yurmende annabi meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. kanko e kamɓe yimɓe bele bo maɓɓe sahabaɓe maɓɓe ɓen, o juula o hisina kala taaɓiɗo ka islamu taɓande maɓɓe no haniri non ha nyande kanko allah wroni leyndin. amina. haray mi salmitike salminangoji moɗon onon wonɓe fewdo ɗo ka direct, hino suti nde ɗo yewtere, hino heɗi ko mi yewtata ɗo, wano jallo muslim, wano so swiss suriya, e wano abdullahi ibnu bin tahir kasa. on fo e moɗon mi torike allahu subhanahu wa ta'ala yo bagor on jam e kisiye makko, yurmende makko e moƴƴereji makko. amin. haray attiɓe ɓen tawata deja hari commentaire ji maɓɓe ɗin ƴawri, kamɓe kadi ɓe fo e maɓɓe hiɓe salmita, hiɓe salmina, hiɓe jura, hiɓe ñagana moƴƴere. yo allahu tabaraka wa ta'ala yoɓu on fo e moɗon e nder giggol ngol e teddungal ngal e hitte ɗen e himme ɗen ko ɓuri moƴƴude e joddi. wano baba ummi, mi toriki allahu tabaraka wa ta'ala yo allah jaabin du'a mon on, yo allahu tabaraka wa ta'ala juutin onon kadi balɗe mon ɗen. haray alhaji diallo mi salmitike, wa alaikumussalam. usman diallo, shukran, yo allahu tabaraka wa ta'ala jarne an kadi. amadou diallo kadhalik, balde muhammad, on fo e moɗon mi toriki allahu tabaraka wa ta'ala, yo allahu tabaraka wa ta'ala waɗu barke moɗon. baba ummi en andi ko madani woni ko maketeɓe mare la yette soɓe, inchallahu yo allah jaɓan en korka kan. so ɗon feƴƴi haray miɗo joɗi yeso moɗon ɗo ka bodo ɗo fi yewtugol en yewtere meɗe hoore lawol ɓawo yewtere nden ɗo ko fokkitande, kono ɗo mi arde e yewtere nden ko hunɗum
ko yewtugol andintina fi golle ɓurɗe moƴƴude ɗe jiyaɗo Allah julɗo gollata e nden nduɗo lewru sumaye. qabla al wuluji fil kalam, aɗo mi natude e yewtere nden mi attoray taw yurmingol e du'anagol e muññintingol musidal islamu fuutayankowal ngal enen fulɓe julɓe ɓen e dendangal julɓe adnallah on fi fatunde ɓeɗo mawɓe meɗen, ɓeɗo alfaɓe meɗen, ɓeɗo almamiɓe meɗen, ɓeɗo yeesoɓe meɗen, mawɓe meɗen ka dina e ka dambe, alhaji usman balde fatako andiraɓe salluwa. Yo allahu tabaraka wa taala yafanoɓe junubaji maɓɓe, yo allahu tabaraka wa taala yawtanɓe palji maɓɓe, yo allahu tabaraka wa taala warjo moƴƴereji maɓɓe ko ɓe golli. mi torike dendangal bolonda on e dendangal musidalngal e dendangal suudu ndun ɗum woni enen julɓe ɓen, enen fulɓe ɓen, mi torike en fof e meɗen muññagol, yarlo yarlanoɓe, ɓeyditana ɓe du'a, sabu ɓe mawɓe ɗo ko mawɓe malaɓe, ko mawɓe barkinɓe, ko mawɓe tedduɓe, ko ɗum woni en fuutorama. wallahi lagine fuutorama, fuuta jalo fuutorama, yalla lontinan en ɓurɓe ɓe. allahu tabaraka wa taala waɗi alhaji usman balde fatako waɗinoɓe aade moƴƴuɗo ɓernde, moƴƴuɓe maaku, moƴƴuɓe jikku, tiiɗuɓe nafa e heewuɓe yurmende. min noon miɗo heewuno yewtudugol e maɓɓe, miɗo juuroɓe, miɗo yahka maɓɓe, eɓe noddainolan mi yahka maɓɓe, sabu andugol maɓɓe e andugol an wonde komin gorol gotol, komin suudu woturu, bal hari ɓe moɓidiri ndun suudu ɗon e ngol gorol ɗon, ɓe waɗanino men programme chronogramme hitande be men fottayno menen ndun suudu ɗon ngol gorol ɗon, nokkugo e ca'e meɗen fuuta jalo ka tawata meɗen wooda. ɗulle ko honɗum ko buubu yankeɓe ɓen e hela yankeɓe ɓen. eɗon geli ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi, koɗi suudu mamajo goto, koɗi cuuɗi mamajo goto. so a wi hela yanke fayda a wi buubu yanke, so a wi buubu yanke a wi hela yanke, wono tarika on holliri non e ko heewi. idan ɓeɗo alhaji usman salluwa no andirɗon non hari ɓe moɓidirde fuuta, ɓe moɓidirino nde ɗo ɓengure, sabu ɗum meɗen tindayno, meɗen yiidayno ko sukki. miɗo du'anoɓe toranoɓe allahu tabaraka wa ta'ala no ɓe daroranno en non fi moƴƴagol e ngol ɗo leñol moƴƴo e ndiɗo leydi. yo allahu tabaraka wa ta'ala moƴƴoro e maɓɓe non, moƴƴoro e maɓɓe naadugol ɓe aljanna, hara kadi ko jannatul firdausil a'la. amin. no yurmi musidɓe julɓe tedduɓe, si tawi aden yeɗɗuɗo, aden kelɗuɗo, aden gaynuɗo haaju moƴƴuɗo ɓernde, yiɗanɗo yimɓe mum ɓe moƴƴere si fatike, ko ɗum wiyete fuutorede. toriki allahu tabaraka wa ta'ala yo allah lontinal leñol ngol, yo allah lontinal lagine alhaji usman balde fatako andiraɓe salluwa. allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa af anhu, allahumma nawwir qabrah wa wassi madkhalah واغسله بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله تبارك وتعالى وادو ينande mabbe nder rawdatun min riyadil janna wa ta'ala wadu nder hufratun min hufarin nar. yo Allah wadu yenande mabbe nder wendu e beeli aljanna. yo Allah tabaraka wa ta'ala woddintimbe yite gennada be aljanna. musibbe julbe tedduɓe tan yejjitu sifa ɓe on gelike komi andintini kon fi maɓɓe ɗo, mi memirari mi tusirari sengo jawdi, sabu ko gonga jawdi ndin hino weli. ni'mal malu salihu fi yadi rajuli salihi, jawdi moƴƴiri, jawdi moƴƴudi, barkinandi, sindi walike e juuɗe gorko moƴƴo haray moƴƴi. yo Allah alɗin moƴƴuɓe ɓen, ko ɗum toroto ɗen Allah yalla ɗuɗɗina moƴƴuɓe ɓen fof jawle. si jawdi moƴƴi ndi walike e juuɗe aadem moƴƴo, wallahi ndi nafay. kono nangon sengo ɗon mi yaari,
ko ɓe nyamminta yimɓe, ko ɓe okkorta yimɓe, ko ɓe nyawlata yimɓe, ɓe jokkintina mi okki, e ko ɓe huntanta yimɓe haajuji wona yoɓitangol ɓe nyamale, e ko ɓe nanta goɗɗo no wullito kaari no luttinilan jawdi, ɓe na tertomo ɗon min mi jonnete ga, e cuucar reedu ko ɓe marno kon fi hiwugol jawdi maɓɓe ndin hiwa jawle musidɓe maɓɓe ɓen. ɗum e majjaka ɗum eɗen andi ko ɓe teɗodiri ɗo e professeur Alpha Condé, tawile ɓe waddino e Sékou Touré fewdo makko ko ɓuri ɗum e wulde e sofude. goɗɗum ɗum ta ko jawle woɓɓe suta wona jawdi maɓɓe, ɓe darto ɓe impose o Allah tabaraka wa taala hokka ɓe polgal, e ko tata ko jawle maɓɓe. Sabu si neɗɗo heɓi jawdi net, hande kadi jawdi ndin ndi nafa yimɓe ɓen ɓuri ko ndi nafatamo kon. Ndi nafay hay kulle ɗen. Si neɗɗo heɓi jawdi tigi, walla o heɓi gandal tigi, walla o moƴƴi net, ɗum nafay hewtay kan nafa ɗum kan hewtay hay ayɓe makko ɓen, hayɓe falaka mo ɓen. Ko ɗum waɗi ko ye moloro Allah e bone basal, ko ye moloro Allah e bone basal. wano nelaɗo sallallahu alaihi wasallam makirayno non: allahumma inni a'udhu bika min alfaqri wa su'il khatima. Allahu tabaraka wa taala, mi torike ma dandan basal e battane bonɗo. idan haray alaji Usman Balde fata ko aade moƴƴo, ko mawɓe moƴƴunoɓe Allah waɗi. Allah moƴƴini jikku maɓɓe on, Allah moƴƴini ɓernde maɓɓe nde waɗi ɓe yurmeteɓe, anam ɓe yimɓe ɓen suusuɓe reedu, wakkiliɓe, awa kadi muññinoɓe kadi. Sabu ɗon andi kala mo yimɓe ɓen wowlata haala bonka, woɓɓe rondo ɗum ara yottina e on tigi wiya tertoɗo yo Allah yaafo wowulɗo lan on, ya felluto on ɗon neɗɗo ko muññiɗo, tentini si tawi on tigi no hewtani wawugol yettagol e ittugol mone on. Miɗo joɗodi e maɓɓe, ka maɓɓe ka galle maɓɓe ɗon, kamɓe Alaji Salluwa, meɗen juuli futuro gayni e nder ko hirete kon ɗon meɗen habbiti geeƴe. Ɓe wi Ustaz Abdallah, habbo ha juulen geeƴe ɗe yaha har kadi embouteillage on ɗuytike. ɗum ko ado sabburdu sumaye ndun ɗo. Seede ɓe wattani haqqile yimɓe maɓɓe ɓen, ɓeynimi nani yewtere ma hiɗa yewta fi lewru no ara wiyetendu sabburdu sumaye, wi'uɗa sabburdu ko sabborandu. ɓe maki awa ɓeyditi ɗon kadi sapporandu. andi ɗon ɓe finilan kadi ɓe ɓeydanilan alluwal. ɓe maki ɓeyditu ɗon kadi ko sappurdu kadi. No wona sabburdu ayndu sumaye sabba e mu'um, no wona kadi sappurdu daretendu e mum sumaye sappe. minni on jarama baba, yo Allah yoɓɓon ko ɓuri moƴƴude joddi. goɗɗo ukkiti e haala kan, o wi Alaji yimɓe men ɓe moƴƴa, kaarijo no wi on ɗum e ɗum, ɓe maki accuɗon. wota yettini an ko goɗɗo wolilan ɓaawo am. yo Allah yaafomo ko wolilan kon, si tawi mi alda e mum, si tawi miɗo wondi e mum, yo Allah ɗu barki e konngol makko ngol e haala makko kan, Allah ittalan e on ella. on andi ɗum ɗo ko jikku moƴƴuɓe aranɓe ɓenni, salafu salihi en, ko nimɓe wa'uno. si goɗɗo neldiɓe ayiɓe mo goɗɗo sakiti hoore maɓɓe, ɓe wi'ay si yo Allah waɗan ɓurɗo moƴƴude kaw sikkilan ɗon, yo Allah surran e yimɓe ɓen ko ɓe anda kon, yo Allah yafanomo ko wolilan kon. idan ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki: uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. uzkuru, yewte, jante, mahasina mautakum, moƴƴereji mayɓe monɓen, wa kuffu an masawihim, deƴƴe boneji maɓɓe ɗin si woni ɓe maayi. wota aybin goɗɗo emo wuuri, aybinamo o maayi. ɓayi haysi neɗɗon no mari ellaji, haysi neɗɗon no mari masiboji, haysi neɗɗon no mari tanaji, haray himo mari moƴƴereji hanaɗi sifede, haray sife moƴƴi ɗin accon ɗon boneji ɗin. ɗum ɗo ko jikku moƴƴuɓe aranɓe ɓen, ko tindinore annabi meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ɓen ɓe yewtirta beleɗe, ɓe makari sina ko Allah wahoyini e maɓɓe. wamma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
ɓe yewtirta beleɗe ɓe yewtirari beleɗe kala ko ɓe yewti ɓe yewtari sina konko Allah waho yine maɓɓe konko Allah waɗi révélation e maɓɓe jonni jibrilu yo jibrilu ar longina ɓe ko ɓe makingol kongol ɗo uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim jante moƴƴereji yimɓe momɓen fatiɓe momɓen deƴƴon e ellaji maɓɓe ɗin e palji maɓɓe ɗin e boneji maɓɓe ɗin bi mana istaghfiru li ikhwanikumul mauta istaghfiru li ikhwanikumul mauta insinane siɓɓe mo mayɓe ɓen bi mana toraneɓe yafuye watajawazu an akhtaihim wa masawihim yawta non ɓe non kadi palji maɓɓe ɗin yawta non ɓe si tawi hiɓe waɗuno hiɓe bonino e mon hiɓe faljuno e moɗon ɓayɓe mayi yafaneɓe yawtaneɓe toraneɓe Allah yafuye holle Allah o gaccaniɓe sabu inna allaha la yarham man la yarham Allah yurmintamo yurmetake Allah yafantako mo yafatako Allahu tabaraka wa taala o accantamo accata si neɗɗo woni mo accata so waɗama be o itta so waɗama tun o ittay o ronki wawude ittude woso heɓari feelede dole makko lanni oɗo si o mayi Allah yafotako mo Allah yawtantamo Allah accantamo fa kulluna usatun wa mudnibun en fuule ko en wonɓe wopude Allah en fuule ko en wonɓe yeddude Allah koyen junubankeɓe kullu bni adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun ɓiɓɓe adama fo ko faljay ɗum wallahi ɓiɓɓe adama fo faljay ko ɓuri non moƴƴude e faljoɓe ɓen ko ruttotoɓe ɓen Allah no yaforo jiyaɗo makko sabu yafagol jiyaɗo Allah ko waɗi mo kon Allah no yurmina jiyangel makko sabu yurmingol jiyaɗo Allah Allah no lettira goɗɗo kadi sabu tampingol makko jiyaɓe Allah ɓen Allahumma hassin akhlaqana Allah moƴƴi jikkuji amen ɗin Allahumma ja'alna ruhama Allah waɗu men yurmodirayɓe yurmeteɓe torike ma Allahu tabaraka wa taala Allah waɗu men surrindiroɓe ko yimɓe ɓen anda kon e goɗɗo wota ɓe andire ɗum yo siɗɗo ko yimɓe ɓen ƴellitaki humpiti e goɗɗo wota ɓe humpitore ɗum wota ɓe ƴellitoroma an humpitagol ella julɗo insinano mo toranɗamo yafuye ka Allah tabaraka wa taala surramo deƴƴa e boneji makko ɗin ɗum o wuuri o maayi joni o maayi hare musidɓe julɓe tedduɓe wotami ƴettu tan on fuu e nde ɗo yewtere ko salmingol ɗon ka bimbire ɗo sengo Guinée Conakry ɗo quartier meɗen quartier principal ko wiyete Pumondi capital Conakry on Kagbilin haray ko ɗum ɗo woni toɓɓere aranere nden ko juragol ɗon ñagano moƴƴere muññintina en fuu e meɗen fi nde ɗo fatunde oɗo musiba oɗo jarrabuye mo Allahu tabaraka wa taala liɓi e dow meɗen enen ɓiɓɓe lagine enen julɓe enen ɓiɓɓe fuutankoɓe fuuta jalo e fuutaji bakodirɗi e fuuta jalo wono fuuta gawdere fuuta masina fuuta sokotoro e ko waywa muɗum sabu eɗon andi oɗo fuuta ko fuutaji fuuta ko fuutaji wonande fuutankejo ƴellitiɗo e fuutaji fuuta ko fuutaji wonande fuutankejo ƴellitiɗo e fuutaji winden ɗum maline fuuta ko fuutaji wonande fuutankejo ƴellitiɗo e fuutaji ɓe mana humpitiɗo fuutaji ɗin idan dendangal fuutaji ɗin woni gawdere woni sokotoro woni masina woni fuuta jalon woni fuuta falaba ko wiyete kon bindi e ko wiyete kon fulamansa ɗum woni fuuta on e nder Sierra Leone haray dendangal fulɓe ɓen min kadi mi profiti joɗagol yeeso moɗon ɗo muññintina on muññina on
nde ɗo fatunde ɓeɗo mawɓe meɗen, sabu koko hani hakkunde julɓe ɓen, hiwrodirgol fatulle ɗen, duwanagol fatiɓe julɓe ɓen, e sakitugol yurmede fatunde julɗo hakkudeji maɓɓe. En torki Allah Allah hinno ɓe yaafo kamɓe Alhaji Usman Balde Fatako andiraɓe wi'ede Salluwa. Yo Allahu yurme ɓe, yo Allahu yaafo ɓe, yo Allahu norɗin qabru maɓɓe, yo Allahu jonnitirɓe talki kuuɗe maɓɓe sengo jungo nyamo ngon, yo Allahu naadi den enen e maɓɓe aljanna, o honna en ka jannatul firdausil a'la. Musidɓe julɓe tedduɓe, si ɗon feƴƴi ko raɓɓi pot wota juutu ha jiɓoɗen ka nangiren. Sumayeru ndun hande eɗen hoori jeeɗiɗaɓere. Yetten non nemaji ɗiɗi. Yetten nema sumaye on, yetten nema moƴƴere ko heɓuɗen e oɗo sumaye 2023 Ramadan 2023 arsikede leydi lagine fof hoorida nde wotere. Yo Allah arsikire en nin kadi taƴi doygol nde wotere hara koye hoore sawaba. Ta Allah accu en fof faljen taƴo yen tawa lewru arari, kono ta Allah accu kadi faljen hooren kadi nyande iidi ta lewru ari. Eɗon andi si tawi neɗɗo nyamiri sikkugol lewru ari, walla humpitagol lewru juldandu ndun ari, laaɓa no yimo wonde jaka nden nyalande nde o nyami ɗon e muɗum o iidi, o konti iidi jaka nden nyalande ko sumaye ɗuɗa ko fawimo. Ko fawimo wo ko horitoygol nyallal gotal ngal ɗum pet. Kaffara ala ton, nangal ala ton, kamba ala ton. Wonande nyamuɗo nyallal sikkangal lewru juldendu ndun ari, hande ko juldere a nyami laaɓo yitay jaka lewru ndun arano few, yewtuɓe ɓen falju, walla wurin ko ɗayne, walla wurin habar on sella, laaɓi lewru ndun arano, haray ko waɗɗi nyamunoɓe ɓen iidi ko horugol nyallal gotal ngal ɓe nyamingal. Allahu tabaraka wa taala tawtinayɓe e wi'aɓe ɓen fa iddatun min ayamin ukhar, lintoye nyalɗigo yoɓi ton. Amma non si tawi on tigi hoori nyande iidi on, andiɗa ko nyamuɗo sikki lewru ari, walla humpiti lewru ari, tawi non lewru arari, ko on ɗum waɗɗimo ko horugol nyallal gotal, kamba jokkamo, kaffara jokkamo. Amma horuɗo nyandete lewru ari, lewru ari, Abdul Jallo, Kalla aussi vous aime. I demand Allah tabarak wa ta'ala to reward you with his love. Turki Allah yalla yoɓitire an kadi giggol yiɗugol ma. Ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fihi. Mi turki Allah mo yiɗirɗalan fi mugon kan kadi yo yiɗe. Yo Allah waɗan ko ɓuri moƴƴude ka jikkuɗalan ɗon, ka jikkuɗollan ɗon, yo Allah surran e ko ganda kon yan. Longue vie à vous, Oustaz. Idem à vous, Bari Lansine. Wa alaikumussalam, Kinyerin Ba. Wiwɗen wonde si tawi neɗɗo on o nyami nyallal ngal sikkugol lewru ndun ari, Bari Lansine amin. À vous du même. On tigi sikki lewru ndun ari, o nyami laaɓo yitay ndo arari, ko ndu waɗɗimo siyamu yawmin wahidin, ko horugol nyallal gotal. Amma non tawi lewru ndun lendu ari, on tigi hoori, on tigi hoori, o heɓi bakkatu be o tubana bakkatu on. Sabu honɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man sama yawmal idi faqad asa abal qasimi sallallahu alayhi wa sallam. Ɓe maaki man sama yawmal idi, kala neɗɗo horuɗo nyande idi, ɓe mana julde lewru ndun arino, nde nyande ko juldere a hoori, ɓe maaki faqad asayta abal qasim, haray a yeddi annabijo on. Idan hakkunde nyamugol nyallal ngal sabu sikkugol lewru ndun ari, walla humpitagol lewru ndun ari, tawoyandu arano non,
ko ɗum ɓuri foygitade probléme diini horugol ñallal ngal tawa nde ñande ko iiti. Est-ce que je me fais comprendre? Am I clear? Is it understandable? Mi Allah make it. Si tawi famaki yo Allah famin en ɗum noon hiɗo gandi pullo saare si yewti ko wattan ɗo haqqir wo famata yewtere makko nden kono noon ɓay ko pular miɗo jorti en famay ceerno Samba mon ɓe yamaka ni en miɗo jantora himmuɗi haala pular kano newnane fahmu nanir jaɓugol sabu neɗɗo ko haala mu'um newoto nde o tayib ko nin ceerno Samba mon ɓe ya alayhi rahmatullahi ko nin ɓe makiri Boubacar Ly amina yo Allah jaabin Cheikh Aboubacar Ly yo Allah jaabin du'a on yo Allah waɗan on sifa ko yelani ɗon lankon Alhaji Zaid yo Allah juutin balɗe ma o moƴƴina battane barakallahu fikum jami'an ceerno Samba mon ɓe yamaki miɗo jantora himmuɗi haala pular kano newnane fahmu naniri jaɓugol sabu neɗɗo ko haala mu'um newoto nde o faminira to wi'aka ƴiyal ɓe maki kamɓe ceerno Samba mon ɓe ya miɗo jantora himmuɗi e haala pular miɗo yewtude mappiji hittuɗi himmuɗi ka diina kono koye haala pular ɓe maki sabu won ɗum neɗɗo koye haala mum ka o muyni kan ko ɗon ɓuratamo newanade faamugol ko windi ka ƴi'e ko windi ka defte windi e arabu windi e français windi e english windi e latin windi e espagnol si tawi wowlama ka haala maɗa ko ɗum ɓuray ma faaminde diini ka windi waali ɗon hamɓe maki yoga fulɓe no tunda ko janginira arabiya ɓe lutta e shikkitagol tuugiɗo e shikke e kuuɗe dewal yonata woni konngol ma kuugal ɓe maki kamɓe ceerno Samba mon ɓe ya yoga fulɓe no tunda ko janginira ay ɓe ƴetta ɓe ndaara ɓe tiima ɓe ƴewto ɓe vérifiya konko winda e arabu ɓe maki arabiya no wawi wonde english no wawi wonde latin no wawi wonde français o ndaara ƴiyal ngal kangal windi ɗon ka haala porto walla ka arabu o lutta e jiɓagol ɓe lutta e sikkitagol ɓe maki noon tuugiɗo e sikke e kuuɗe dewal yonata woni konngol ma kuugal si a tuugike ka dewal maɗa a ɓaarori sikkitare ka dewal maɗa a rewiri Allah sikke ɓe maki ɗum yonata woni noon ko konngol wowluɗa woni ko kuugal huwuɗa hakada afadana alcheikhu rahimahullah ko nin ceerno on nafiri en kamɓe ceerno Samba mon ɓe e wawɓe wanoɓe wayi yo Allah yurme ɓe wi'uɗen ko yen jarnu Allah tabaraka wa ta'ala ko moƴƴori e men ko waɗugol en julɓe jarniren mo ko moƴƴori e meɗen kon tawnugol en suumaye ɓay woɓɓe goo horunoɓe 2022 ɓe horuduno ɗen en 2022 2022 ɓen oɗo 2023 2023 ɗo ɓe wodaka ɓe mayino yo Allah jaɓan ɓe yaafoɓe enen kadi moƴƴina battane men ɗen joni enen ɓe luttuɓe wurude ɗo ha suumaye tawi en hiɗen wuuri hiɗen selli en ala e gere en ala e guerre en ala e nder tana e nambara yen yettu Allahu tabaraka wa taala yetten mo jarnen mo law alimatil umma ma fi ramadana min al khayri latamannat an takuna sanatu kulluha ramadan si mofte ɗen no anduno enen julɓe ɓen moƴƴereji ko Allah waɗani en e nder suumaye kon enen ɗeɗo mofte enen ɓe julɓe en torotono Allah yo hitanden fof woni suumaye moƴƴereji koni kon e nder suumaye ko maako annabijo sallallahu alayhi wa sallam moƴƴereji koni kon e nder suumaye si ɗen anduno no fotata en wiyayno ɗiya lebbi 10 yo tawtu suumaye fof wona suumaye annabi sallallahu alayhi wa sallam ko suumayeje 9 ɓewri 9 ramadanat ɓe ɓiɗotono ɓe ɓiɗino ɓay ɓe andi garubal haalu ɗum woni mana lajal maɓɓe woɗɗa fatagol hiɓe andi ɗum no gasa ɓe anda nyande ɓe mayata nden walla ɓe anda nyande ɓe mayata nden kono hiɓe andi lajal ngal woɗɗa
ɓe ɓiɗi no tawi ko suumayje jeenayi woni ko ɓe huuri. One Love, brother Ceerno Hamidou Ba. On gelike ɓe ɓiɗi ɗum noon suumayje jeenayi ɗe jilla fenande, ɗe jilla kansum, ɗe jilla haram, ɗe jilla sikkitare, ɗe jilla majjere, ɗe jilla jikku bonɗo. ɓe heɓi ɗen jeenayi ɗon tawi ɓe ɓiɗi ko tawi konko ɗen ɓe huuri. Enen noon no woodi heɓɓe suumayje nogay, suumayi capantati, kono hara fihi ma fihi, point d'interrogation. Hooray fenayi, hooray jattay, hooray wallitoto toñoɓe si kañum toñata, hooray no jooɗodi debbo jaataɗo naadaka suudu, hooray piyay ceede, hooray yahay ndaaro, hooray shirkanay Allah tabaraka wa ta'ala, hooray kadi no añi julɓe ɓen, julɓe ɗimmoɓe mum ɓen no metta ɗum. Qu'Allah vous récompense. Adama Baylo Sal Moba Kuusi. Yo Allah ɓeydu giggol ngol e yurmede nden hakkude moɗon, yo Allah moƴƴin kuupul moɗon o naadi do yawal janna, amin. Enen en hooray, en fenoray, en toñoray, en wallay toñoɓe, en seeditoto fenande, en ñaamay ko hendi ɗen wo, en sulloray ko harmi, en huntoray ko harmi. Ɓeeɗaɓe tata korka mum jilla ɗum fof ɓe suni. Enen tawoɓen korka mum no jilɓi, ko enen ɓuri handude e sunade. Toro Allahu tabaraka wa ta'ala no ɓe makirayno non. Allahumma a'id alayna ramadanan adida, Allahumma a'id alayna ramadanan adida. Allah artiran men kadi suumayeje hewɗe, Allah tawnu men suumayeje hewɗe. Nde moƴƴere ɗo eɗen hani nde weltade, weltorande jarnirande Allah tabaraka wa ta'ala. Moƴƴere hikkinde ɗon nden koko Allah moƴƴori e ɓiɓɓe lagine ɓen kon fuu, wasi Allah tabaraka wa ta'ala ɓay mo ande en heɓay oɗo suno fatunde Alaji Usman Balde Salluwa. Ɓay Allah no andi en wullay ɗiɗo gonɗi yurmende, en kambantamo kanko Allah, en wowlatamo kanko Allah ko moƴƴa, bal hiɗen jaɓi kodduroye makko on. Hiɗen andi ko naɓi ɓe kon naɓay en. On Allah wawuɗo ƴettiti ɓe, himo wawi en ƴettitude kadi, himo wawno naɓidude en fuu. Ko ɗum waɗi ɗen jebbilani kodduri on hiɗen jaɓi. Amanna bima qada alayna wa radina bi qismatihi subhanahu wa ta'ala. Hiɗen gomɗini ko ñaawi kon e dow meɗen, hiɗen weltori sendore nden. Kono ha hiɗen suni ka ɓerɗe meɗen, hiɗen heɓi yurmede fatagol ɓe mawɓe ngaari leñol, ngaari leñol, ngaari leydi mendin, woni Alaji Usman Ba Salluwa. Ɓaawo noon Allahu tabaraka wa ta'ala wa'i wasimo suti oɗo suno no arde hoore meɗen, o ittani en suno angal nanodiral ngal, suno angal pottal ngal, e suno angal yahugol yaadu woturu, tayle ko en yamiraɓe ɗum, ko en haɗaɓe ɗum ɗa. Umirna bil wihdati wa nuhina anil furqati. Ko en yamiraɓe pottal e nanodiral e jogodiral, ko en haɗaɓe seedugol ngol e settugol ngol. Haysi en lurray, nakhtalif fi umuri din, fi umuri diniya wa fi ahkami shar'iyya alfuru'iyya, mas'alaji calɗi yankoji ɗin ka diina e none no ƴiyeɗen famirte non en lurray ɗon ko be lurren, kono na en lancu. En yeddodiray kono na en seedu, en poɗodiray kono na en añidir, na en haasodir, na en konnodir, na en bonnidir haajuji walla geridiren. Kala wawɓe non ɓe jasay, haysi ɓe ɗuuɗi, haysi ɓe mari. Kala ɓe wa'a non ɓen, haysi ko ɓe seeɗaɓe, haysi ɓe barkiɗi, haysi ɓe ala goɗɗum, ɓe foolay. Yalla foolin en yettay Allah moƴƴa e ndu lewru suumaye ɗo. Allah moƴƴori e meɗen leydi lagini ndi fo hoori ndi. Ɗum ko pamolanaɗo e fi ko wiyete kon Union National walla Union Musulman on. Jogodiral e pottal julɓe ɓen, ɗum ko pamolanaɗo, ko escalierwol janol woni ko ƴawɗen ɗo, ko diidere molanade woni ko lumbuɗen ɗo, ko fitare molanade takkiɗen ɗo.
ko finturi molanandi warɗen ɗo. Kono na dole min, wona cembe min, wona gandal min, wona jawdi min, wona fiko en fulɓe, bal ko fadlun min Allahi alayna, ko grâce, c'est une grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. It's a grace from Allah upon us. Fadlun min Allahi alayna, ko moƴƴere Allah e dow meɗen, ko moƴƴere e meɗen hawrindingol en e oɗo sawaba. Leydi ndin fof horide ngal ɗo suumaye ñalande wotere, naafidi e alarba, humide e alkamsa. En toriki Allah ko heddi kon e korkaji men, yalla warran en nin. O arsika en holodirgol e yiɗidirgol ha tawa en jaɓidiranayi. Hara en wonari oya jon ɗeya kalfe tati. Hara en wonari ɓeya jon kalfe tati. S, T, S. S on ko sikkitare, T on ko takkitare. S tammo on, sakkitoro on ko sakkitare. Sikkitare e takkitare e sakkitare, ɗiɗo ko jogodirɗi. Si yimɓe woni sikkitiɓe, hiɓe hay goto hoolaki mo ɓe no sikkitiyoya, alamo ɓe hooli, kaɓe wa'i non wo ɓe takkoto moƴƴere maɓɓe, ɓe hayno moƴƴere maɓɓe, goɗɗo sappanoɓe nde, kono ɓay hiɓe sikkiti ɓe takko moƴƴere nden. Kala takkiɗo moƴƴere o wonay sakkitiɗo, ko ɗum woni sikkiti, takkiti, sakkiti. Sikkiti, takkiti, sakkiti. Yalla dande wonugol on. Ko be holodiren, ko be yiɗidiren, ko be jaɓidiranen. Janguɓe ɓen heɗe ka bangal diina, mawɓe ɓen heɗe ka bange wondigal. Lamɓe ɓen ɗofte fanni hiɓe yamirde ɗoftagol Allah e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Fayɓe ɓen yurmine, rewɓe ɓen danke ko ɗiɗo. Mandeji polgal aranum ɗum koyo janguɓe ɓen heɗe. Wota majjuɓe ɓen heɗe de, Allah wi qul ma kuntu muttakhizal mudillina aduda. Yetoɓe yo Muhammad, an a wonari jogitotoɗo majjuɗo ko sembinora. Wota yimɓe ɓe anda diina kan, ɗo wen e diina kan, nane haalaji, nani poyon payare, nani fatwaji mereji. Yimɓe ɓe anda, ɓaytun sa soodi pass on, a wolay ko faalaɗa, audition ala, contrôle ala, ko non andite malaika ɓen kan hino auditude ɓe contrôle de, en landitoyte fi ko woleten kon. Wama yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid. A wolata kongol sina ɓeɗo ɗiɗo no dari sengo ma ɗon, aynuɗo ma on, yana seeditoto ɗon e windowo on. Inna alaykum la hafizina kiraman katibin. Ande hino e dow moɗon tedduɓe, renuɓe on, windoɓe ko wonɗon wolude e ko wonɗon huwude kon. Wallahi la taqufu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah wi wata darano ko alana gandal, bimana wata nato e sise mo alana maîtrise, wata ukkoye hunde nde anda, wata wuulo e diina ko a jangana ko a anda. Sabu no nanirɗe ɗen e yi'irɗe ɗen e hunduko kon, ɗiɗo fof landitoyte ñande darngal. Nanirɗe ɗen ko honɗum heɗino, isi hiya ko honɗum heɗiɗa, naam. Gite ɗen ko honɗum darnoɗa, innal basara, inna sam'a, nanirɗe ɗen, wal basara e giiɗe ɗen, wal fu'ada e ɓernde nden ko miijino kon, ɓay ko ɗum hunduko kon wolata. Kullu ulaika, ɗiɗo fof kana anhu mas'ula, ɗiɗo fof landitite ñande darngal. Reno ɗen moƴƴa. Toɓɓe ɗen nayi koyo janguɓe ɓen heɗe e bange diina, iwtire ɓaawo maɓɓe. To na mawɓe ɓen jokkete ka diina, ko janguɓe ɓen. Mawɓe ɓen non heɗe ɓe teddine, iwtire ɓaawo maɓɓe e bange gurdal aduna ɗan, ko kamɓe ɓuri neɓude aduna ɗo, kamɓe ɓuri andude aduna. Ko hoɗuɗo binde caangol ngol andi lumbirɗe ɗen, kamɓe ɓuri andude ko honno waweten geddude. Il faut ƴetten conseil ji maɓɓe ɗin. Fayɓe ɓen yurmine no jeeya yurmingol ɓe ne'ugol ɓe needi moƴƴiri. Sonnaɓe ɓen danke, dankagol sonnaɓe ɓen no jeeya e ɗum jonnitugol ɓe haqqiji maɓɓe ɗin ka needi e
ka dewgal sen waɗi ɗum tun e malete feere wo ala dankanoɗen marɓe ɓen jawle maɓɓe ɗen ɗe jawle si musidɗo ma no mari jawdi hay so nafirarima jawdi ndin kono fellitu kan on ɗon on o daɗi wonde dongal ma an patronjo hoɗo ngon on hay so waɗanta yimɓe hoɗo ngon kono on ɗon heɓata denna bo musidal ngal mapo ka itta dammol walla piiji makko buloke fi luwasi e suudu ɓe mapo ko honto ɓe ittata buuɗi ɓe yoɓanamo luwasi walla o nawna ɓe mapo ko honɗum ɓe naɓirtamo hôpital déjà himo mari ko ɗum waɗi si neɗɗo maɗa siɗɗo maɗa alɗi hayso o nafarima kono o nafima sabu o daɗi wonde dongal maɗa exemple ko en dankano marɓe ɓen jawle ɗen woɗo ɗen o bonnugol jawdi pullo futano arsika jawdi kono pullo bonnay jawdi reno ɗen e gaspiyugol funsa jawle ɗen Allah wi la tubadhir tabdhiran innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin wota laato bonnowo jawdi ko siɗɗo sheytane haray en wattanay haqqile ɗum jarnen Allah ko wonɗen julɓe kon jarnen Allah ko tawni en suumaye kon jarnen Allah ko arsiki en kon hoori dugol toroɗen mo yo arsiko en kontinirgol noon amma kande lewru suumaye ɗo ko woni sujet on kon komi présente no kon ko yewtugol fi golde ɓuraɗe yiɗede nder suumaye on ɗo ɓaawo korka kan heɗon andi ko gollete kon fu e nder suumaye ko ɓuri mawnde baraji ko horugol ngol ɓuri mawnde baraji horugol ngol mo hoori haray o totti farilla kullu amrin min allahi yaktadi lwujub falwajibu ma yusabu fa'iluhu wa yuaqabu tarikuhu kala yamirore iwrunde ka Allah ko nde tindini ko waɗɗagol kala ko wiyano waɗɗi si a waɗi hiɗa mari baraji Allah ko nde tindini ko waɗɗagol si wiyama ko waɗɗi kon ko konko tata sa huwi hiɗa mari baraji sa huwari hiɗa mari bakkatu ha nyande tubuɗa Allah jaɓanma izan horugol sumay ko wajib hukmu siyami ramadan ko wajibun alal mustati'i wonande taaganaɗo horugol bi mana goo hellifaɗo ɗiɗi siko sonnajo tawi mo laaɓi gotel e ƴiƴe ɗen wala yide farilla o jibbinayi mo wonde e ƴiƴan si tawi kadi ko neɗɗo gorko kadi walla sonnajo tawata na nayejo mo korka heƴata e muɗum walla bobo jibinaɗo mo korka heƴata e muɗum amma seteɓe ɓen e nawnuɓe ɓen ɓeɗɗo ɓe waɗna ruhsa koyeɓe ñaamu suuma e maayi ɓe yoɓitoya so tawi ko walla nayewu oɗo ko yo ñaamu eta etugol ngol noon ko etete kon ko feccere muudore annabijo on sallallahu alayhi wa sallam jande nden ko dewete as-sa'u alif lamu sadu reedu e hamza walido ana ma huwa miqdar as-sa'i fi al-wazni ka peste ka kilogram ji sa'ure nden ko kiloji jellu sa'ure nden ko kilo ɗiɗi e feccere kilo ɗiɗi e feccere woni sa'ire nden wi'e muudore nden nden muudore nde tew mewlol ko kilo goto e feccere joni non wonande nawnuɗo nawnare nde dikkata nde heƴidata e korka e nayejo mo korka heƴata e muɗum ɓeɗo ɗiɗo koye ɓe ñaamu ɓe eta wata ɓe habbito horugol sabu ko ɓe wondi kon iwoyta sako occasion yoɓitoygol ngol arta idan ɓeɗo ɓe etay ko ɓe etata noon ko feccere sa'ire nden e wi'i sa'ire nden ko kilo ɗiɗi e feccere idan haray ko ɓe etata ko feccere kilo ɗiɗi on ɗum ko kilo goto ɓaawo ɗum ɓe watta feccere nden ɗum woni demi feccere nden kadi ko ɗum woni kilo e quart ɗum ko hawrata ko kilo goto nendi e poti goto ko ɗum ɗo etowo etirta walla wano paykun giwun yi'a farilla makkun kono hara duuɓi ɗin no sengo ley duuɓi 10 korka heƴata e makko kono o yi'i farilla o yi'a farilla on ka duuɓi 8 walla o yi'a farilla on ka duuɓi 9
no wawi wonde goy, c'est pas miraculeuse, laysat min al mu'jiza, no wona ɗum c'est purement biologique. mo duuɓi 9 no wawi fiilade, mo duuɓi 9 feccere no wawi fiilade, mo 8 feccere no fiilo par des causes biologiques, hara ko piiji biologique woni sabu. Naam, jonnon oɗo so fiilike, fiilagol ngol ko kelle fuye woni sharti e shartiji waɗɗagol dewal, kono le alaka korka kan heƴa, oɗo ko yo etale. Amma so heɓi duuɓi 10 ha o nawri dow, o heɓa non duuɓi 15 ɗin, o fiilike, kono korka kan heƴata e makko, oɗo ko yo horo e nyande goo, o yoɓito e nyande goo wondude e etugol. ko nin mi hawriri e karama ko ɓen ko holli kon ka defte sharia. Idan ɓaawo horugol ngol ka suumaye, hiɗen duwa andude wonde ko korka kam ɓuri mawnude kala gollal golletengal e suumaye. ko ɗum waɗi kad khasira, kad faza man samahu wa khasira man lam yasumhu. horuɗo suumaye wo o malama, mo horari suumaye o hayri. on yiigoy si laylama ka meɗen Fuuta Jalo, o naafi ko diaspora ɓurla sutade ɗo, kono taw yejjutuka moɗon Fuuta Jalo e kutimji moɗon labaɗi. hari si laylatul qadr waɗama ka meɗen bimbi yaltete julide nden taare. ramadanu yahi muhammada, juldandu ari muhammada, horunoɓe mali muhammada, ɓe horano naji muhammada. ko darsuni ramadana yahi, juldandu ari Allah yettama, horunoɓe mali ɓe horano naji. tewiɗo ñaami suumaye, machallah, hisko ñallal gotal on tigi ñaami, subhanallah, ñallal gotal ngal on tigi ñaami, la yakfihi siyamu dahar, on tigi ay hoori hitande, ɗum wawata uddude yolde ñallal gotal waɗɗimo. idan en andi horugol ngol, jallo mon beya Mohamed Samba. Merci à vous, mon ex-président. Si on tigi o hoori ko ɓuri waɗɗade kon, ay ko ɓuri moƴƴude kon e golle fof ko gollete ka suumaye ko horugol ngol. ɓawo non horugol ngol ko honɗum, ko ɗi wonɗen lintude, hiɗi ɗuuɗi kono en lintay 3. golle ɓurɗe mawnude ɗen ko jiyaɗo, golle ɓurɗe moƴƴude ko jiyaɗo Allah on gollata e suumaye kon ɓawo mi fillito. afdalu a'mali al-abdi fi ramadana ba'da siyami. ko ɓuri moƴƴude e golle jiyaɗo Allah julɗo on, o hoori, o mari ngam hatta o hoora, sabu hay marɓe nganto ɓen, sabu nawnare nden, sabu seteyagal ngal, naam, walla sonnaɓe ɓen sabu wondugol e ƴiƴan ɗan, batte jibingol ngol, e ko wiyete kon ɓeygu ngun, ɓesugo ngon ko wiyete nifas kon, ɓeɗo ɓe fuu e maɓɓe fii ɓe hoora, hiɓe kafide golle 3 arayɗe ɗo. ko ɓuri moƴƴude e golle golleteɗe e nder suumaye ɓaawo horugol ngol, aranum ɗum ko naafe ɗen. naafe ɗen attarawihu, assalatu billeyli, la siyama iza kana nnasu niyaman. julde nden jemma tentini sangata yimɓe ɓen no ɗaani. julde jemma kan naada aljanna. Allahu tabaraka wa taala wi wa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. wa kanu laatike ɓeɗo yimɓe aljanna ɓe laatino qalilan ko seeɗani min al-layli e nder jemma on, yahja'una woni ko ɓe ɗanotono ɓe hiɗa, ɓe jaɓatano nyifude e jemma on sina seeɗa, sanga tawi ɗoyngol fooliɓe, ronkere fooliɓe, wono Allah wiiri noon wan nawma subatan, ɓe ɗano fi fowtingol wonki kinjonitugol ke haqqe, kono ɗano jemma mo fo hira woro waranno aynayi parñitte, ɗum ko perdi molanaɗo wonande joom muɗum. annabijo sallallahu alaihi wasallam maki wa sallu billeyli wannasu niyamun
tadkhulul jannata bisalamin. juule jemma hara yimɓe ɓen no ɗani on natire aljanna doyi on yangota ko fi natugol aljanna. on natire aljanna hara sattende yanari e moɗon fi natugol. sabu ɗon andi pullo no mari ko wiyete kon koye hoore hoccoranan kufununkun. nami lumbi ɗon kono koye hoore hoccoranan kufununkun. koye hoore a pew non no ɓadodiri e wigol tulti. hoccoranan kufununkun no ɓadodiri e wigol mi tawnatota ko hande kadi. ko ɗum waɗi ko yen yiɗu ko nadata aljanna kon bisalamin e dow kisal. julde jemma noon tawayi ɗum. kono yewten fi naafe ɗen. naafe ɗen ko 11 naafete tarawihu, walla 13, walla 21, walla 35. enen ko ɓurɗen andude ko 11 on e 13 on. nene Aisha ko sanad, ko référence, évidence, walla preuve naafugol ngol 11 on. nene meɗen Hafsatu ko ɓe référence, évidence, mana ko ɓe sanad, dalil, naafugol 13 on. 21 on kadi no naafe Abdullah ibn Mas'ud no jeeya e rijalu sanad e bangi hadis on ko référence kanko Abdullah ibn Mas'ud fi naafugol. e nene Aisha tigi no e muɗum fi naafugol 21 on. woni naafe ɗen ko ɓuri moƴƴude ko angal juutingol ngol. hawringol ko jangete kon e ko darete kon ɓuri moƴƴude dini juutingol ngol. haysi ɗuɗɗinay ko juulete kon. andi haysi ko darɗe ɗiɗi si imamu juutini ha jama on lorrike, ɗen darɗe ɗiɗi o juutini ɗo mo wawnoɗe wadde darɗe 11 ara jangi ngon no hawri, ɓe yawa yaade ruku, ɓe yawa hettade julde nden, ɓuray ɓe foygintinande dewal ngal, yiɗinaɓe ngal, wakkininaɓe ngal, dini daragol kadi wiya no andinde jama on kañum no ɓowrini walla kañum no hunji. darnaɓe ɗon ha mo be maako. oɗo naafe ɗen ka sumaye annabi sallallahu alaihi wasallam maki man qama ramadana, kala naafuɗo sumaye on imanan e dow himo gomɗini, wahtisabani mo habbiti joddinin ka Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. ko ɗo toɓɓere sonnaɓe naati wiyo ɓe mboyri yari mboyri. toɓɓere maɓɓe ndenni mana mo naafi sumaye walla hori sumaye, naafi sumaye tawi koye dow himo gomɗini Allah, wona o sikkitiɗo fi Allah so hori walla o naafi, himo gomɗini Allah, o habbiti kadi joddi e moƴƴere mum ka Allah, o habbitaki coboti on e juuɗe modi makko, o habbitaki conci sera piriji e juuɗe modi makko, ko fi Allah o defirani ɓe sunna kati, o ɗo on Allahu tabaraka wa taala yafantomo ko ardino e bakkatuji makko. woni bakkatuji wonaɗe wiyede ɗin ɗo wona haqqeji yimɓe ɓen. himo yawtini keerol, himo jatti modi goɗɗo walla debbo goɗɗo, walla himo ñoƴƴi jawdi goɗɗo jooɗi e dow mayri. wona ɗiɗo fandade, ɗiɗo a seedi e probléme mum woñande jonnituɗa walla yaafiniɗa okkaɗa. ɗum noon ka rewɓe kan ɗon haysi gorko wi mi accanima debbo on, ko yaccitumo, par ce que a mahi wondigal e dow haram, e dow fahishaku, e dow kete kon sefa bonki e jiɓol. ɗum ɗo wawen famude ɗum ɗo fi naafe ɗen no mari baraji molanaɗo, hino tiiɗi kadi degré ko moƴƴere jeyande e moƴƴereji ɓurɗi mawnude ɗin e ɓurɗi moƴƴude ɗin ɓawo horugol ngol. ɗon ko goo. ɗiɗaɓum ɗum no jeeya e ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗi jeeyaɗo Allah gollata ka sumaye ɗo ɓawo horugol ngol e ɓawo naafugol ngol, jangugol qur'ana e jantagol inde Allah. merci Saadu Abu Umar Ba, shukran laka, mille merci. jangugol qur'ana on e jantagol inde Allah ko ɗum waɗi siɗen andintina ka sullagol sullari ko sunna, taƴugol si juula futuro ko sunna, moƴƴuɗo tentinaɗo. nelaɗo Allah ɓe jamɓe kisewne mum maaki, la tazalu ummati fi khairin ma ajjalul fitra
wa akharu suhra. Ɓe maki mofte an ɗen iwata ɓe seedata e moƴƴere. Mofte an ɗen iwata e nder moƴƴere ɓe seedata e moƴƴere. Fannihi ɓe nenna sullari bi mana ɓe sullosi ɓe hoora. Fannihi ɓe yaccina huntari bi mana ɓe huntosi ɓe juula. Hara hiɓe e nder jam. ɗum ɗo no anda. Kono ka sullari jatigiɓe a yette jalloɓe no ɗuuɗi ɗo, ɓe suti ɗo mari yetto jallo. Yette jalloɓe no ɗuuɗi ɗo kono yaafoto yette jallojo mo biredi je tappa lappa tati, sardinji tati, kornon befuji tati, bofoɗe tati, vintoji tati, termusu tew ndiyam. Subhanallah. Ko sullore. Si oɗo sullori ɗum o mayay e nder nyallal ngal. Hayso mayari o surroye kono wonay ɗon hayyun mayyitun, wuruɗo kono ko mayɗo. Sullari koko hawri. Sullari na ko sakkore korka, wona ko ɗuyta musendi korka, wona ko itta so'ugol korka. Sullari ko sunna wona nyentinede, no wondi e cellal, no wondi kadi e softingol ɓandu ndu, no wondi e foyjintingol, ɓe mana haqqilkin. ɗum ɗo fof no nder muɗum. ɗum ɗo fof no nder sullari ndi. Kono na rondagol ko remor ko rondoto, wona wigol nyamay ko nyameteno e hitande nden fuu kon ko yontigi hawri. Boubacar Diallo long vie à vous aussi. Ko yontigi hawri ko nyamete kon. Idan si iwi e ɗum ɗon e nder nyallal ngal on tigi waway joɗade janto inde Allah, o waway fontude qur'ana o janga, walla o heɗo ko qur'ana jangete kon. Sabu janguɗo e heɗiɗo ko wiyete kon al mustami'u kal qari'i, ɗum na hukmu selluɗo non. Wigol mo jangi e sanga heɗi ke ɗon fota o woye janguɗo on no ɓuri heɗiɗon. Kono si iwi e janguɗo on ko heɗiɗo on hikkoto ɗon. Surtout so tawi on tigi no mari nganto wano sonnat ɓen ɓay o wawata fontude o janga, o heɗo ko jangete kon. Ngal ɗo gollal woni gollal ɗimmal ɓurgal moƴƴude ko jiyaɗo gollata e nder suumaye ɓawo horugol ngol. Si iwi ka naafe ka julde, hande kadi ko hikkoto ɗon ko jangugol qur'ana on e jantagol inde Allah nden e nder nyalɗi korka kan. Kaali ba on jarama, yo Allah juuti balɗe mon onon kadi. Félicitations à vous, monsieur Hamidou Baldé aussi. Abdoul Diallo, longue vie à vous aussi. Abdoul Diallo, je vous ajoute ba. Mi ɓeydani on ɗo ba on. Yette jalloɓe wonɓe ɓen ɗo fuu liñi ɗo mi ɓeydani on ba yandi. Haysi ko han sumaye maya. Inchallah. On jarama boyi. En andi golle ɓurɗe moƴƴude ko jiyaɗo Allah gollata kon e nder sumaye. Aranum ɗum ko horugol ngol. Ɗimmum ɗum ko juulugol ngol wana naafe ɗen kadi. Tammun ɗum ko hon ɗum ko jangugol qur'ana e jantagol inde Allah sangata eno hoori. Du'o ɗuɗɗina du'a e nder korka kan. Sabu inna lis-sa'imi inda fitrihi da'watul la turaddu. Horuɗo no mari tentini ka o taƴata ɗon du'a so toriki Allah tabaraka wa taala du'a on ko jaboto. Ndare o e hadis lis-sa'imi farhatani. Annabi sallallahu alaihi wasallam maki horɗo no mari welo weloji ɗiɗi. Sanga o ɓanni huntari makko huntagol pellet o weltoto, walla nyande wi'a juldandu wi'ama o weltoto. ɗon ko welo welo. Mo mari welo welo ɗimmo nyande o hawroy e joma makko fi hettugol joddi korka nde nyande kadi o weltoto, ko andanɗa hoore ma tikkere artata ɓawo mum e mettu ɓernde hande kadi ilal abad. Sakkitorde nden e golleji ɓurɗi moƴƴude ɗin wonande jeyaɗo Allah horuɗo sumaye e gandi aranum ɗum ko juulugol ngol e naafe ɗen. Ɗimmum ɗum ko jangugol qur'ana on e jantagol inde Allah nden. Tammum ɗum ko honɗum ko huntingol horuɗo. Wallitagol horuɗo ha o heɓa huntari. Wonugol sabu ha horuɗo hunto e nde horuɗo taƴirta ngel maɗa walla ko makon. Sunna kati ma on goɗɗo huntoromo. Walla provisanamo huntari ko huntora. Ɗum woni iftaru sa'imina. Huntingol horuɓe ɓe. Baraji ɗin e nder muɗum e hino e nder oɗo hadis, oɗo sahabajo mawɗo wiyeteɗo Zaidu bun Khalid al-Juhani.
Zaid bun Khalid al-Juhani o maki radiyallahu anhu wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki salamun koto baba in long vie à vous et bon ramadan à vous. Fatima Bari an kadi Allah wat barki e maɗa Ustaz Abdallah Mombe ya Jallo Ba mun jir afalji mi nanda yette jallojo mi nandata yette jallojo few hay okkuɗol lan noon yette jalloɓe sappo horɓe mi nandata yette jallojo kono fo e mun yo Allah jaabinduwa o machallah. Sa huntini horuɗo Zaid bun Khalid al-Juhani o maki nelaɗo ɓe jam e kisiye woni e mum maki kala huntinɗo horuɗo o heɓay baraji yeru ko horuɗo on heɓayno kon walla sifa ɗin ko heɓayno kon e korka kan ko woni tun horuɗo mo huntini on ɗuytantake ka baraji mum hay hunde. Horuɗo mo huntinɗa on baraji makko ɗin ɗuytetake kono a heɓa yeru majji gayru annahu la yunqasu min ajrihi shay'an aw shay'un o ɗuytantake ka baraji makko fus kono a heɓay mislu ajrihi yeru baraji ko heɓayno kon. Isan e gandi huntingol horuɓe ko hunde mawnude ko ɗum waɗi menen meɗen initiani en idée fi wallitagol fi huntariji ɗin wawari taw hewtude konakiri fof goto aden goto wawata ɓe wi wo woturu asanta sentere kono noon min fuɗɗanike en programme on sengo kagbele nga e juliddaje meɗen ɗiɗi taw wotere nden kan ɗum ko ferme e continuel duuɓi tatini no yaade hitande be en wallitoto jama on fi sunna kati ko hakkunde ko iwataka jiifa min e jiifaji moɗon onon yiɓɓe diina hooliɓe du'atɓe ɓen wawɓe yondinade waɗa fi Allah wallito e programme on hiɗon andi fi muɗum duuɓi tatini no yaha sengo ka julide kam mi julnata ɗon kagbelen ɗo hiɗen organisde huntari ka julidde o numéro wonɗo dow ɗo 622 27 11 67 ko numéro Orange Money an momin haldi menen wonɓe organisanden ɗum ɓe yen utilise oɗo numéro fi faalaɗo wallitade fi kala faalaɗo tawtude mo 10 000 mo 5 000 mo 1000 francs mo 100 000 mo 1 million e haka wawɗa wo e si a landoto ko jelu dépense ñallal ngal woni hawrude ƴetta balɗe ɗiɗi walla tati walla gotal fo e muɗum haray no niwi inchallah haray e hino ɗo numéro fi kala faalaɗo tawtude oɗo programme iftaru sa'imin barnamij ramadan 2023 on inchallah wawari yaajude taw kono noon hiɗen felliti fuɗɗama ñembede a fuɗɗa ñembede ɗo noon inchallah yaajoye joni ha tawa horuɗo mo ala ko huntore taƴotako o heɓa espoir wano leydi Sénégal ni si korka tawima Sénégal Dakar komi yi'i kon e komi andi kon si leer huntagol yoni juggan tun travaux on daroɗa walla ara e Carrefour goɗɗo ɓannante joni ko huntora donc enen kadi ɓaawo ɗum jemma ɓe immo kamɓe sukaɓen ɓe jogo koroy ɓe jinda ɓe toro ko watte ɗon kon ko ɗum ɓeni hawdirde ɓe sooda ɓe moƴƴina kafe ɓe waɗa ɓira goɗɗum ara ɓe waɗari bira ɓe moƴƴina sandwich to sukoyi e gâteau madeleine e tamaro ɓe ara ka hoore laawi ɓe huntina jama on enen kadi en inisi ɗum ɓay koko moƴƴi koko hana ñembede ka meɗen lagine ɗo en fuɗɗike haray kala marɗo ko waɗa e fi muɗum dambugal ngal no udditi haray ko numéro wonɗon 622 27 11 67 Orange Money on. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On fou daruɓe nde ɗo yewtere e ndaroyoɓe nde ɓe nde ɗo hewti eɓe nde ɓe hewtoyta haray ko saɗi moɗon ko toli e bange programme on fi huntari ndin e kadi inchallahu hiɗen weltodirani hiɗen toro Allah tabaraka taala barke meɗen o jaɓana en korkaji ɗin o yafana en bakkatuji ɗin o rinɗina en gaynatugol yite en darike ɗo hande o inchallah meɗen e hoore lawol fi yahugol fatako tawoye inchallah janggo fi wattingol ɓeɗo mawɓe meɗen eɗen tori Allah wonɓe hoore lawol fo yo Allah hewtino e jaam tawɓe hewtiɓen kadi hewtoyɗo wo kadi Allah artirmo e jaam yafano en bakkatuji meɗen moƴƴina battane meɗen nadana en Alaji Ousmane Balde Salluwa
aljanna, hara ko jannatul firdaus. Wassalamu aleykum wa rahmatullah.